Ақшам шерфініз қайырлы olsun эфирде заман. Бүгін Қырым ышғалынан 789 күні кетмекте. Соңки олып кечкен Одиссей вақияларынан заман тақыма таныш етмеге азыр. Қырымнан юқары ышғалжы махкемесі Меджлис фалиетіні ясақ етіп экстремистик бірлешме кібі таныды. Махкеме оғынде бөле талапнен ышғалжы прокурор Наталья Поклонская чықты. О білдіргенне көре Меджлистің фалиеті Русияге қаршыдыр. Темсалжы органда есе білдіргенлеріне көре Меджлис өз фалиетіні тоқтатмайжақ. Махкеме қарарыны елге алған сон Авропа махкемесіне шикайет бермеге азырланалар. Меджлис экстремистик тәшкилат ве она ярамадада ер yok. Более қарарына Қырымның ишғалчы махкемесі шығарды. Махкеме қарарына махкемечілерін коллегиясының рейсі Наталья Терентьева илан етті. Суд решил административно-исковое заявление прокурора Республики Крым в интересах Российской Федерации неопределенного круга лиц удовлетворить, признать объединение, именуемое Меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретить его деятельность. Махкеме туплашывы девамында Қырымның ишғалчы прокуроры Наталья Поклонская Меджлисны террористик тәшкилатларының ишбірлік мұнасебетлерінде қабатлады. Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Челял өз шығышы девамында Меджлисен бірабер 10 ве ОБС-ні де террористик тәшкилатлар арасына кірсетмеге теклиф етті. Чүнки қабатлайчы тарафының мантықларына көре мескүр тәшкилатлар Қырым татар ақларына қол тұталар. Намерение обжаловать данное решение в апелляционный суд. Уже готова группа адвокатов, которая нам и до этого оказывала содействие. Это адвокаты наши, коллеги из Крыма, это адвокаты правозащитного центра «Мемориал» из Москвы, это юристы Украинско-Хельсинской группы по правам человека, которые нам оказывали все это время содействие. И мы ждем теперь только непосредственно уже обоснованного решения суда для того, чтобы составить апелляционную жалобу. И, в принципе, у нас на данный момент есть намерение продолжить идти по этому пути вплоть до Европейского суда по правам человека. Қырым татарларының темсілчі органы осышыны ишғал етілген Қырымның территориясындан тыш девам етечек. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Местонахождением центрального офиса Меджлиса крымско-татарского народа определяется город Киев. Мы продолжаем обеспечивать беспрерывную и полноценную работу высшего представительного органа крымско-татарского народа Меджлиса крымско-татарского. Меджлис фаалиетінің ясаға Қырым татарларға низбетен япылған дабыр сүңгінлік ве дискриминация кібі танымақ мүмкін. Более факырны Украина баш назир муавины Вячеслав Кириленко білдірді. Запрет Меджлиса – сигнал Кремля для повторной депортации и геноцида крымских татар. Российский империализм готовит новое преступление. Украина тыш ишлер назирлігі ишғалчы махкеменің қарарына бірден жевапланды. Це безпрецедентне репресивне рішення є черговим кричущим доказом системних переслідувань кримсько-татарського народу у зв'язку з його принциповою позицією невизнання незаконної анексії Криму. Ця ситуація, що склалася, вимагає від держави-окупанта негайно скасувати це рішення. По-друге, ми вкотре закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних організацій до півострову з метою здійснення постійного моніторингу стану дотримання прав людини. Ми також звертаємося до наших партнерів, до всіх західних друзів і колег посилити тиск на Російську Федерацію. Наталья Поклонская Меджлис фаалиетінің тайкы автовелсі тоқтатқан еді. Русия для назирлігі Меджлисны экстремистик жымат тәшкилатларына кіртетті. Украина, Туркия, Пасе ве Америка Қошма Штатларының Девлет департаментінің наразықлары Русияге тестер етмеді. Путинның матбуат кәтебі Дмитрий Песков Меджлис ясағыны Русияның ішкі меселесі оларға қадландырды. Эндіден сон Меджлисның әрбір район ве меркези азаларына мемори протоколлар ве пара жазалары бекленіле біле. Эльвина Сидбулаева, Муслим Умеров, Вельдар Тарахташ, Заман, АТР. Дүния лидерлері Қырымны қалдырмай жақтылары. Бұл ақта Америка Қошма Штатларының президенті Барак Обама, Бүйік Британия баш назирі Дэвид Кэмерон, Франкистан президенті Франсуа Олланд, Алмания канцлері Ангела Меркель ве Италия баш назирі Маттео Ретси умумия аризасында білдірділер. Лидерлер кенеде Русия тарафындан олған Қырым ишғалыны тенқыт етіп, танымағанларының қатырлаттылар. Русияге қаршы санкциялар, Минск анlaşmaları бүтінлей бежерілсе, тоқтатыла біле.
Ярмаданын арби усулнен кайтарылуы рет етмек керекмей. Украина ордысы күч топламақ керек. Бұл ақта Межлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Оның сөздеріне көре Украина керекли тарызда Қараденіз қауызының мемлекетлері Болгария, Романия, Гурджистан ве Түркия еле чалышмай. Бұл мемлекетлерге де Русия телеке кетіре біле. Основними факторами це має бути економічні, тобто санкції, дипломатичні, політичні, але військовий фактор, він не може просто так, знаєте, бути відкинутим на останню чергу. Но ми маємо робити, власне, виконувати частину домашнього завдання, це укріплення армії. Ми маємо наділяти дуже велику увагу флоту, але знову повторюю, лише сил України, щоб хоча б просто присутністю, знаєте, такої військової сили змусити Росію не займатися далі дурницями, ми не спроможні. У нас настільки не вистачає сил. Ми маємо наділити більшої уваги співпраці з країнами Чорноморського басейну, оскільки вони відчувають не меншу загрозу, ніж Україна. Чернобыль зонасы ерні биосфера қорығы. Қорық Украина президентінің қарарынан тешкіл етілді. 30 ел евелсі турбогенераторда сыңав кечірілген вақыт Чернобыль атом электростанциясының 4-ші блокында патлав yüz берді. Нәтижеде энергоблокның бинасы виран олды. О вақыт реактив бұлыты СССР-нің Авропалық қысымына, Авропаның бұйық қысымына ве Америка Қошма Штатларының шарқи бөлгелерінің қаплап алды. Фелекетінің жоқ етілуінде СССР-нің 650 биңден зияде сакина иштирак етті. Шымды Қырымда ликвидацияда иштирак еткен ве қазақ ебетлерінден зарар көрген 7 биңден зияде инсан яшай. Чернобыль атом электростанциясының 4-ші энергоблокі патлағаны себебінден Русия, Украина ве Русияның тахминен 8,5 миллион сакины радиациядан зарар көрді. Совет телевидениесі фелекет ақында ақықы малюматны білдірмейді. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Ескендер Есетов Чернобыль зонасына патлавдан бір ел кешкен сон чалышмаға келді. О станцияның осындай чалышты. Айтқанына көре қорчалав моделерден тек респираторларына береділер. Ескендерінің қатырлавларына көре о вақыт бір кімсеге бірде-бір шейіні айтмаға ясақ етіледі. Оледе чалыштылар жеңте кібі. Нетижеде Ескендер сақат олды, хасталық балаларына да кечті. Фелекет ақыбетлерінің гізленігі дазияде құрбанлаға кетірді. 37 янғыншы көрген янықлардан еляк олды. Ликвидацияда іштірак еткен 200 инсан шидетлі радиациядан вефат етті. 5 миллион инсан есе аляда зарарлы радиоактив территорияларда яшай. Фелекет ақыбетлері белгіленген сон, акимиет 30 километрлік зонасыны тешкіл етті. 30 ел кешкен сон, анда биосфера қорығыны тешкіл етмеге қараға келділер. Қорық Украинаның ең бұйы қорықлардан бір олacak, оның мейданы 227 bin гектарны тешкіл етті. Украина президентінің матбуат қызметі айтқанына көре, бұл радиоактив бұлаштырывына ораған территорияның ғайрыдан тікленуіне бұйық бір адымдыр. Экология 4-ші блок жемиетінің график дизайнерлері де диққат айырмаға чағыралар. Олар Чернобыль фелекетінің 30 жылығы ве Фукусима фажиасының 5-ші жылығына провокационный ішлеріні азырладылар. Так вийшло, що автори цієї виставки є безпосередні, автори проєкту цього є безпосередні учасники подій на Чорнобилі. Професор Вікленко і професор Лісняк, куратори цієї виставки, це професори Харківської академії мистецтв і дизайну. В даній експозиції ми бачимо найкращі роботи міжнародного конкурсу, присвяченого екології, захисту природного середовища і 30-літтю. Экспозицияда 14 девлетлерден 35 дизайнерлерден 35 плакаты көрсетілді. Бұл ішлер кечмішінің файжалы вақияларны акс етті. Роман Спирдонов, Эльдар Тарахташ, Заман АТР.
Херсон вилаятында Қырым блокадасына қаршы акциялар сықлашты. Вилаятте Девлет мемуриеті рейс вазифесіне эдаятыжы Валентина Сычева білдіргеніне көре, блокада сакинлерінің шақсеве тижарет ішлеріне кедереті. У нас прикордонна територія і багато людей знаходяться під впливом російської пропаганди. А деяка частина людей взагалі мають там бізнеси. І їм блокада, економічна блокада, дуже і дуже не до вподоби. У нас взагалі дуже багато фермерів свою продукцію возили саме на Крим. І звичайно, що люди не дуже радіють з того, що вони загубили свої ринки збуту. Але коли стає така ситуація, чи незалежність батьківщини, чи пошук нового ринку збуту, то я думаю, що вибір очевидний. Має бути незалежність України. Кенечесте мейва сатылышынен оғырашқан иш адамы Тимур Раджапов евіне тинтуынан келділер. Таққачылар Тартус шirkетінен бағлы весеқаларını қыдырғанлар. Шirket Стамбулдан паром вастасынен Украинаның Скадов шеріне мейва кетірілмесінен оғыраша. Yolbaşçı бергі төлевлерінде қабатлана. Тәфсілатлы бізімлев қамызда. Раджаповлар евіне полиция хадимлері саба саат 8-лерде келген. Ев сайыбы ішке кеткенінден бір қачдақа кечкен еді. Ев бекесі білдіргеніне көре даветсіз келген мұсафырлер оғлысы да евден кеткеніне беклегенлер. Они ждали там, машины подалеку ставили, ждали, пока он выйдет, потом зайти, чтобы дома мужиков нету, естественно, они это все знали. Қадын полиция хадимлеріні оғлы евге қайтмағанына қадар қоймады, тақиқатчылар тінтув кечірмек үшін қарар оқуйлар. Ухвала Херсонського міського суду про проведення обшуку за адресою міста Генічеськ, провулок Сонячний, 10. Раджаповлар евінде Тарсус шirketіне алақасы олған весекаларны қыдыралар. Шirket мейва сатылышынен оғыраша. Декабрь айында айны бұл шirket арқалы Скадовск лиманына Түркия портақал ве мандаринлерінен кемі кірді. Шirketні шымды берге төлемегенден себеп қабатлайлар. Тақиқатчылар Тимур Раджаповның шirketке насыл алақасы олғаныны аңлатмайлар. Питання, які вас цікавлять, будуть надані вам. Тобто сьогодні ви коментарів не надаєте? Евнің әрбір көшесіні тешкерелер. Ятақ одасында Тарсу шirkетінден мейва сатын алғаныны таздықлаған чеклеріні тапалар. Раджапов. Покупатель. Он же не выписывал. Но этот документ буде вивчено слідчим додатково. Даний документ має відпис печатки підприємства Тарсус ОЕ. Мы его купили в компаниях апельсины, мандарины эти, которые я даже не знаю, в каком году это все. Даже... У меня никаких отношений там никакими Тарсусами нету. Никаких вообще. Я первый раз вообще слышу, что имя, слово это Тарсус. На каком основании они унизили мою семью, пришли здесь. Везде полностью все перевернули. Евде тінтув кечірген сон азбарда тұрған машинаны да тешкерділер. Анда ешбір шей тапылмады. Адвокат білдіргеніне көре тінтув девамында ев сайыплерінің ақлары бозылған. На сегодняшний момент ни следователь, который проводил здесь обыск, ни кто из участников обыска, которые прибыли с фискальной службы города Херсона, не показали нам, на каком основании вот эти люди, Раджапов, причастны к данному предприятию, к укрытию от налогов и так далее. Раджаповлар айлесі оларға ақлықи зарар кетіргенлері себебінден махкемеге шикает етежеклер. Альмия Мирсали, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Журналист Савик Шустер ачлық илан етті. Оңа Украинада чалышмақ үшін берілген рұқсетні рет еткенлер о Канада ватандашы ола. Кечкен сене күзде берги қызметі Савик Шустер студиясыны тешкірі башлады. О вақыт Шустерны 30 миллион гривнаға бергі қануны бозылғанда қабатладылар. Украина юқары шурасының информацион сиясеті бойынша комитеті акиметке суал берув топлашуына бергі қызметінің юлбашысы Роман Насыровны давет етіп, тешкіров себеплеріні аңлатмаға талап етті. Я объявляю голодовку до момента возвращения мне права работать в Украине.
Сургулныкны башындан кечерген эсле башлы қарамтатарлар туған койве шерлерінден халық йырларына ижра етелер. Дегермен студиясы кечке қалған түркілер адлы лейханы башлады. Мойлифлер білдіргенне көре иштирак етмеге істегенлер үшін esas талап доған койынден тыш яшамақ кереклер. Лейханы 18 майыз күнне бағышладылар. Түркөве қартларының изатларына четел тілдерге тержіме етежеклер. Дегермен студия азалары bu лейханы өз парасына амелге кечерелер, чүнки кімседен дестек алып оламадылар. Ақярның жүнкіде башланды, самолетлар келіп, бомбаларын да ташлады. Бұл соңки хаберіміз еді сілерге ей ақшамлар тілейм, атайырлы олыңыз, көрішмек үзре.